Ngibingelele kuzo zonke izindawo la kufinyelela khona lo mbukiso. Igama lami ngoUvusi uMavusana kuyo le channel le enkulu uMkhanyakude TV. Bafowethu, ivideo yami namhlanje ngizobonga kakhulu kubo bonke abalandeli abasisekile ukuze i-channel ifike la efike khona njengamanje. I-channel siyakwazi ukuthi ingenise okungamasenti, futhi siyacela ukuthi ababukeli bangawadluli ama-advert uma ngabe babukela amavidiyo lawa esisuke siwafaka laphana bafowethu. Sibonga-ke kakhulu bafowethu ukuhloniphana kubantu esisebenzisane nabo, nabantu okuthe i-channel mayiqala sibacela ama-interview bavuma. I-channel iyakhula kakhulu yaze yafika kuleli zinga leli, nabantu abasizile ikakhulukazi umsizi esebayamazi abaningi, uyamngela o-director wami yamavidiyo nje adlala laphana ku-YouTube, i-transformation, bayazi transformation le ekhuluma ngezinto zasekhaya. Bafowethu, nabantu nje abahlonishwa, abaculi abasabakhulile nje endimeni abafana noBabthokozani Langa esabacela ama-interview, o-DSD, oCevuzile, oMenzi, baningi kakhulu nje bafowethu, oKhangelani Mhlomo, abaculi basejozini, oQuantum, ngabala ngithini nje, oHlezi Bemchaza, baningi nje bafowethu. Labo bantu bayikhuphule kakhulu i-channel, bayikhuphule kakhulu le channel. Ngiyabonga kakhulu nje kulabo bantu bafowethu abahloniphile. Bafowethu, i-channel yethu isezingeni phezulu kakhulu, futhi bafowethu siyathembisa ukuthi sizofinyelela kuzo zonke izindawo lapho emsweni sibiza khona nithi asize sizosebenza, siqhubeke nama-content esiwenzayo, ikakhulukazi izinyanga ezidingayo ukuthi sifike sizobheka umsebenzi wazo. Zingasithinta bafowethu, inombolo sizoyishiya, ziyabonakala laphana escreenini. Bafowethu, ngale nje kokukhuluma kakhulu, ngiyacela ukuthi abafowethu be-subscribe kule channel. Le channel sifisa ukuthi kulo nyaka igcine sifikile ku-10,000 wama-subscribe, mhlawumbe nangaphezulu. Abantu bawayilike lokhuzana le video yethu. Siyacela futhi silandele ey'nkundleni zokuxhumana @uMkhanyakude TV, niphinde nisilandele naku-TikTok @uMkhanyakude TV, phinde nisilandele futhi naku-YouTube.